ngapnya sobai piki parlok di bistana pun pek ya ke video ha ke channel Hadien Karim Benzima ke al Itihad kan sesuai saya wepat orang ialehkai pdeng na klub Chelsea. Hadien Karim Benzima ulun menjur na kebetaban soy ya ke kontrak ke belaisnem pada klub al Itihad kepada ina Saudi Arabia kumta na keleng klub al Itihad kalapan na bahkan sesuai saya wepat orang ialehkai pdeng bertebit na klub Chelsea N'Golo Kante. Hadien nyau sam N'Golo Kante uli ialehkai na klub Chelsea minta ka semua lo kut kontrak cuma buat ke klub kumta na keleng klub al Itihad kan sesuai ni orang ialehkai pdeng berpau na klub Chelsea haka dor cispa milion haka cis samoy te lada kan ikan ulong kan no ka jisau tanat ban pek ya ka Saudi Pro League game bat kan no ka jingklan ki tim ha kan ikan league namar shibun ki players ki berpau jong ka Doba Europe ki wan ban penyaso syakre klub ha Saudi Pro League game Hadien lo Cristiano luan penyaso ha kan ikan ialehkai kedang syudep syak klub Al Nassr te parlok tang ki kubor ngai pilas no tu ngin sai kan du ha ko ipat ka video kublai shibun